Iyang okay bunyi kuna rukso kalabuan tumbeyu wan ki sanangkan ko wan kilikan nanakan yai wan ke yung kapna karyang kapna wan ki speaker yung musong ko sinatakan wan ki siyong kopong labalab o yung musong kopong kan ranwich program suran beliau baca na station po kabaya sa Altaban Police Blotter o rega yung makona yung insan ibacawan pagmangko program mo siya bacawan pandala sang ni irairan ansong tatawag ininin kayo hari mga jin kupura ngayon lieutenant makarili koryo sa karni ropach ukchay katlangan Altaban Police Blotter iniisip mo nung October mga government na arrested at yung alat yay Shemel Roxamel arrested ki kaun ko ni sekisu ye churaikan me arrested culture teacher arrested kaun ko Derek Alexander arrested ki kaun ko Kobil Kochalain Norland Martin arrested ki kawalan na sa Tupso Sin Gonzaga arrested ki kaun ko chungla sa kongwai was sleep on long ipogon o bnya chota ka tirak ta memi chungla sa kongwai pan sombar Evans Andreas will arrested ki kaunagak chungala sa kongwai was silibon nila way bukan niya jojo bil katirak tan chungala sa kongwai panin somba ni sa kwalu ye churaikam pachwan arrested Ruxan Road arrested ki asalam padre te pagata amen armas Lario Malarma arrested ki Angkalay Kelly Samuel arrested ki Sugaw yung changakura na sa polo ng Wibokan o Soro Sena arrested ki kaunag. Niisip ko, yung chirayin ko na pachawan arrested. El Chorino Inak arrested ki Kolokon Marijuana. Patterson Salomon arrested ki Chungala sa kongway magkatap ng Wibokan o Tani Paul arrested ki Pichungan sa kongway magkatap ng Wibokan. Chanagan Atlas arrested ki Chungala sa kongway was silibon ng Wibokan. Nari isa kayo gitsuraikan Pachungan arrested. Charles William arrested ki Sugaw Chinchangakura na sa ng Wibokan. Michael Mark arrested ki Kaso Malang Kabong. O ni Risa Priyaw, get Raikam arrested, Risa Priyaw in October. Then ni Santos arrested ko kaunabak. Masawat Soran ati arrested ki mi panichabon sa kongway changakuran ng sapon ng Wibokan. Ratu Wichal arrested ki chungala sa kongway panang Sokal. Ni Risa Silu, get Raikam Bachavaran arrested. Ratsan Leon arrested ki chungala sa kongway panang Sokal. Diversion Jack arrested ki chungala sa kongway panang Sokal. Tari Calvary la arrested ki chungala sa kongway panang Sokal. Larry Abiti arrested ki chungala sa kongway panang Sokal. Reagan Simon arrested ki chungala sa kongway panang Sokal. Lexi Ezekias arrested ki kaunabak. Marvin Marar arrested ki kaunabak o chungala sa kongway was sa silibon ng Wibokan. June Albert arrested ki kaunabak. Nianso Wojek Bilkawalan armasya chungal Tupso. Instruction Abraham arrested ki kaunabak. Nariisap tayo Yetraikan ma-arrested. Jake Nelper arrested ki kiyang ramas namin panang sobar sa kongway. Tardanian Isaac arrested ki kaunabak. Crystal Simon arrested ki Sugaw Chinchangak Waranan sa Pon Alan Wibokan. Yuki Matiak arrested ki kaunabak. Taki Patok arrested ki Sugaw Chinchangak Waranan sa Pon Wibokan. Niyan sa usapil katirak ta memi panchok sa kongway Changak Waranan sa Pon Wibokan. Mayboy Lawson arrested ki
Changu stosa ni sosa ala muy sang aramas machalin ki stosa. Kari kilang arrestis ki kauna. Dari isu mono ia curai kam bacawan arrested leksi serious arrested ki cuma lesa kamu panen coba mobil kauna ko. Wendolin pelep arrested ki su kau cincang agoran zakon nuwe bukan pilkat ia rekta mesocha cuma driver license. Michael Adli arrested ki Carlos des su kau cincang agoran zakon nuwe bukan. Tani Lorenzo arrested ki kauna ko. Nerisa walu ia ceraikan managap men arrested ki Dixon Leopold arrested ki su kau cincang agoran zakon nuwe bukan. Nian so woche pil mi ban chokun sama wai changa koran zakon nuwe bukan. Nerisa tuau ia ceraikan arrested anti terrorist arrested ki kenyasan ramaslikam Julius Somai arrested ki kauna ko. Nisili Chabel, ia ceraikan bacawan arrested. Mark G. Adalbert arrested ki mi ban chokun sama wai changa koran zakon nuwe bukan. Jerry Joshua arrested ki kauna ko. Antero Willie arrested ki kauna ko. Johnny Boy Joshua arrested ki kauna ko. Sherman Kilmeda arrested ki kauna ko. Sharon Edwin arrested ki kauna ko. Lapanto Lemuel arrested ki kauna ko. Irai kan bacawan arrested sang ni sokono le tong ni sili sa kayong sobun nakchob. Imenen sansan we bukan maros bukan soje sansan mer surrustit pitar robukat abra arrested ko kiarai ka wala mase ko sanad kan sansan. Imen unianti pelian public safety o bil kabesa ire kay makona ngan sansan. Kayo menen sansan ang chon we bukan mamukutin tataw ng Christmas po pulis kan kana pali yang we bukan pan kakachan mukutak po yung kasan na kan makasaleti ansong tataw sesuka tapon anak-anakan na may pumpi kan kinsabulman. Kakachan magmay kachin ano kachin kunmangi tabacawan mapulis kan tataw na risak payo, risak limao, risak ono o risak su. Medyo sansan meran riyaw kakachan bacosang po yung tami bacawan. Betul aja ni sili sagao heo riyaw silu. Mai kacin kita sama mai kubur panggak so sebaluj. Aku sendet irati irai kan memang bacawan tataw kataman tauliya na awakan memang tataw. Ima kareta Lublanan puliskan bisong-song menkap koros perairan ya arailan so con macam mautanan tataw kan yawi suami yawi repan bacawan tataw ni con macam pergi anak con we. Imenan sansan memia sain kay patatar po nalang we bukan kayu sain mepacu tilang melon intersection batilang sokaya sailan o kot pacola kici. Irai me bangkat tato sang naguin kici o sokaya sebagarani macam the main road Chawatong Kolonya mia stop sign yu pacomo ngai bangkacin uti awi store sakan वो मलतक माय कची कटलामो पूत कटीलांग पले किची सोगस संकलोन्या कटीला मिये न्यू साइन यू बचोमो माय कचेन पासन चंचंग वरनन सबगन फोने वे बुगन अब मेले लाल पुको मेबान चंगता तो संग सोगस ओ माय ला कटलामो माय मिये साइन गई पतता पले मेले संग युशिए मगो बांकत तो संग nandaga jik patpachodo yushiyo ko koto pali 40y samni sin anak melen pali koyok makumbangkat to sammo sang che kainene saki pali sa koyok kolao lel tonang nikis melen kainene to yoko store socho may commune park pali koyok. Ini karena pagpagyaw yung ibukan chela kajis chair sa macam saingan po ay kis worila dapat pacodonan
ok cai ka ching kapayata anan ben sign bugach pilmie eu sign patpacho nillo metelenium mepachowan komian wawaila nan ka poch poapal komian ka kairo mata mamiar mas patpacho wasao so kom tebano do isang mas pro na wi buka Kalian public safety melel palwach pagpag sa melel John Way sa mamay sawan melel akonem channel kapul takyala ko sunnet raja kecai me ko sunnet kecai mo polis kecai me sang ko rusya puanka kapali ono pa ko mele nani rai na iso magcai kacit na iso watch ipan in bleu kacaman ko John Way me policeman nan pas South Pacific ko tele so ko ama pa irai bachon nya da on ratio policeman pa bachon chungalen ko police aramas limok pompe ranwatch amen police pa chungalen ki aramas tuot arasham mga policeman ang kakapali aramas tuot rane po ang kakapali ala anan koros na mi tokpak yaw yung way ko kon chai lang kachin kanayang chang chai chang ko na ng way ko sanjal me nanirai ben sompar chai kachet la la chai bang kain sakar nan chumori mi ba bal chocho mo parata chocho parata nan ban man nagyo rekonem chai ni so pai sak ma chai ku pura o me pit ke nan chon way pa pinsang yo na pak ma way ban chon na yo na pak to sabul mandi a way bang ke pak pak yaw yang pali koros kucai kan mag chang pura nan sap stosa accident tonan ainin wiya irai muutan kapal kucai nono kan opa kan kita cek kamait kisah macam serikan stosa mamiat cuma driver license anjang stosa masoche kucai kecil nanciam o ter muitan sak macam serikan stosa perancangan sini kaitan men kamait tame cuma serikan tan kacau kamait kistosa pergi tetap mereka cai ini cai kecil ni opene o sawas pene pok cai lengkap apaliyata anan wewich image mereka imse program ranwatch email mulyanti V6AH wiya chual kapung om pulyanti public safety wiya kapung om V6AH pueki arai lengkap arai kasere program wit nan wewo kapkabe saya meramaskan dan pompe semen bluya cuma pagma pa kupran John Way mamiya me coach kin sa kairan na cuma mugut to pukokan masa cuma lenti kaiten sa pacuan lemay sang niya pin nan chiyan sangga kabalita na image kasilele